Tako su odlučili. Bogdana i Veljko Ražnatović zavetovali su se jedno drugom na večnu ljubav u nedelju 24. novembra, a o njihovoj svadbi ne prestaje da se priča. Javnost broji o brojnim detaljima vezanim za venčanje, a mnogi su se pitali gde će bračni par Ražnatović sada živeti. Bogdan i Veljko su naime odlučili da će nakon svadbe nastaviti da žive u vili Ražnatovića na Dedinju, gde su pre godinu dana otpočeli zajednički život. Bogdana su Veljkov dom u kome on živi sa majkom Cecom i sestrom Anastasijom uselila krajem prošle godine, a čitava porodica tada joj je sa oduševljenjem prihvatila kao novog ukućana. Nema sumnje da je folk zvezda prestrašna što će sin i snaje nastaviti da žive sa njom, budući da nije krila radost kada se Bogdana doselila u njihovu kuću.